ikomeye ihambaye Imana ikomeye ihambaye yabaye imuzima yabanuze cyangwa mbere uri Mana yanjye uri Mana ikomeye ihambaye uri Mana ikomeye Mazina nitwa Regis. Umwe twazananye madame Akiza kazi cyo gituma turi natwe ubundi mpari nawe muravuga ko bahari cyanamuserukiye sikuga yewe hanyuma ndashimira Imana ko ndi imbere sinzi ko ndamwita pastor kuko sinzi ko ndamwita Paul sinzi ko ndamwita kubwanjye sinzi nyama sinzi ko ndamwita n'uvuga ko ari papa ari ansinete ari mu burongozi yarandongoye mu bikorwa y'iki rero ndamuse Pastor Antoine Mengo rimwe narigeze kudekona ngo mugenzi nahamagaye sana navuze Corneille yo yarambakiye isi nahoga mvuga agasinya ijambo yavuye ati muzi icumu mu mutima
ndasabirwa abantu ndasubirwa abantu rero kumwita pasiteri Antoine umengo sinzi niba adayifashe yabaye umurongozi wa imyaka myinshi ibikorwa yakoze urumva se Bwana sifiwe. Turashimira misi yose aho ngiye hose kuvuga ubutumwa namashimira nacyo mashengero atumye amashimiro menshi ishingiro Shalom by'ukuri nayo n'iby'ubura kuri Sunday school kuri top muri Sunday school bimeze neza cyane rwose siko n'imbere yayo si ukubwira ndabashemagize ndabatere oya muri Sunday school kweri muragerageza iza guhona zeraye mbega kuki bavuga bati iyo umwango uvuye ku nzu mbewugirange kiriya kintu kirakomeye cyane rwose nawe ndi muto nkaba navukiye mu isite ariko ni ijambo rikomeye cyane rwose. Inyigisho duha abana bacu muhira imyanya tubwira abana bacu ikwiye kuba cyane mu buzima ibyo ushaka ko biramba neza ibyo ushaka ko bizofatwa neza utakiriho shira ingufu zawe mu bana niba bazobisigara niba bazobisindagiza ushaje ariko bizovana icyo uzohora bivye muri bo. Hari abantu tutagira ubuntu kuronka disipline cyane indero runtu cyane indero yo kuziko ariko haracariho amahirwe kuko turi mu z'Imana kuronka izo nyigisho. Nicyo gituma nama nibimiriza abavyeyi nama nibimiriza amashengero aho mugeze hose mwitwararike abana mwitwararike ivyo bibondo abo Imana yaguhaye muhira. Bwana asifiwe sana. Mubitwararike ejo aho tutari niho bazabati uri mwibarabara urashobora kubona ati umuntu yararezwe cyangwa ntiyarezwe aho uri hose abigisha muri abashaka kumenya ati uyu mwana afise indero kumuhira cyangwa nta ndero afise niyo yironderera. Murabizi ubuzima bwa none turiruka cyane tukibagira ibyankenerwa tukibagira abana rimwe na rimwe tugahera atari kubera ukora udataha ariko kubera akazi akajya gato yose gashira mu bana. Bwana asifiwe. Gashira mu bana abona n'ubutunzi budasanzwe Imana duhaye. Umwana ntakwifuze kandi uhaye. Bwana asifiwe. Wakangaye mukuru niwe siza kanakoreye Delphine cyangwa nawe uratwishimiye none nawe urondera uwawe cyenda bikora uwanje nawe urondera uwawe hamuzo bimukore kufuha muraza abahungu na ba nyina ingene bimeze namwe urondera uwawe ati papa urambwiye nanjye nzomurava mwiza gusumba uwawe nigwahe bandanye nta kibazo zofe kumunyereka gusa. Bwana asifiwe. Namahirwe adasanzwe umwana w'umusore wawe akubwiye ati papa ndashaka kuzumva papa mwiza nkawe cyangwa umumama umwana akakubwira mama ndashaka kuzumva mwiza nkawe. Imana izompe zoro umugore mwiza ameze nkawe n'amahirwe adasanzwe. Nimba wowe ukunda byose ni mu gihe uri kuratakaza icyo wategerezwa kwegeranya aho wabitegereza kugira ingufu. Niba abana dufise Imana duhaye sinzagiye kwigisha ibyawubatse ariko nuko ndabwira Sunday school mubandanye abigisha muri hasi ndabazi mwigisha abana
Imana ibamere umugisha, mukomeze, Imana ikomeze kubahezagira, ibagire neza. N'imbuto nziza utera muzomenya umunsi uzokwimbura. Ndamaze kureba abana benshi cyane bose baca amaboko gushika ijana renga aho nagendana mu bikorwa by'amarerero, ariko iyo ndahari bose bakoranye bayita papa, abantu bose bariko barambwira banyegera, papa iki kirangoye, papa umuhungu ariko arangora n'umukobwa cyangwa umuhungu tumva kuwe neza. Iyo nja kurondera nanje amafaranga nari kuyarondera, ariko ubuzima bwanjye nabushize mu Rwanda, ubutunzi, amagara yacu, imyanya yacu, imyaka myinshi nayisize mu bana, kuko nzi nariko ndera urunganwe. Mukuru wa mbere araheza maîtrise, turiko twicaranye amfashe ku bitugu, turiko turatambuka mu barabara, amubwira ati papa nimba ahageze. Yahereye mu ishuri muri classe ya John Delphine, hari muri salo muhira, niryo shuri yahereyemo, ariko urumva kuba ariko araheza maîtrise uyu mu ishuri asanzwe. Ubu ni ubutunzi Imana yabahaye Sunday school. Abana banyureze muhira ni ubutunzi Imana yaguhaye. Tera umenye yuko uri kurarira urunganwe, nubona umwana gusa mubona icyo azovamo, ubona umugore, ubona umugabo, ubona abuzukuruza, urumva icyo uri kuratera no kubw'ibyo mushinga uzanyu muba bana sije zanyu. Nicyo gituma ntazohengeshanya kubwira abavyeyi cyuko cyitwa niki. Bavyeyi ba papa cyane cyane tutwarika abana bacu, murazi indero y'ubu ingene igoye, urarera n'abandi bakakurera ababanyi, hari birusha mu gutombi, abahora ku ishuri abagenzi harasha mu gutombi. Tuba duhari kubwira twicare dukure mu za mutombi bagiye barashiramo. Nugire ngo umwana wawe niyakwatorera uzobe sana amahirwe. Abana barabiga baranyegeza, ariko mugihe bugurura imitima yawe turabahura ko kandi bagakora bakorera ku Mana. Bwana asifiwe. Ntitubategeye ku nguvu ati senga cyangwa ku nguvu, ariko mbere ku rukundo ubaho umwanya wo bazomenya ingene babigenza, kuko uzoba bahitana kuri Luka 18. Luka 18. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri icyo gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati cira urubanza rumiza umwanzi wanje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho ndatinya Imana kandi sigira isoni z'abantu, ariko kuko uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza. Hariho abantu babiri ko bafite dosiye imwe barondera kuri uyu muntu umwe, adodoye ntibakirwa. Barabwirwa yuko barindira. Muri uko kurindira rero, umwe aramubwira uwundi ati byo ndabihebye uzogaruka undi munsi. Ariko uyu wundi amubwira ati reka turindire gatoya, barashobora kutwakira. Undi amubwira atoya, ako naha reka tume basi ndamubona ndamubwire ijambo, kuko atazi ahari, atazi icyo ahabereye, atazi icyo amaze, avuga amajambo menshi. Wa wundi ariko aramwumviriza ibyo avuga, aravuga ati numvise ibyo uvuga kandi ufite impamvu yo kubivuga, ariko nkundira, nyemerera niyasohoka ntuze kuvuga amajambo
umureke. Biracyashoboka yuko ashobora kutwakira kandi natwe twakira. Turashobora kugaruka n'uyu munsi, turacyafite iminsi yo kugira adutunganirize. Wandi ishura wa mugabo ati niko wabaye, nta bwenge nta burenganzira bwawe uzi, ntuzi uburenganzira bwawe aho uva naho ugarukira. Wa wundi yumva arabaye umutima kubona mugenzi we ingene ariko aragira inyifato itari nziza. Reka ntibyakunze ko bakiye baca barataha, ariko bukeye bagarutse ubwo nyine wa muntu ababonye baca babakira, abakiriye abakira neza, arabaza ikibagenza aca abatunganiriza. Ariko barasohoka, wa wundi yashwana, wa wundi atashwanyaguye umwe ariko arashwana ati urabona ibyo wabwira wowe none, ibyo wabwira wici kumbura iyo ubwira yanyifato ibintu byari gukunda nako tukihanganye. Urabona ko dutunganije kandi dutunganije neza. Wanda aravuga ati warakoze kumpanura kuko wampanuye neza. Uri kureba muri Bibiliya, uretse igihe cy'itotezwa, uretse igihe cy'ingorane, igihe cyose Yesu yarumika abigishwa bagiye gukora ibikorwa kenshi, bagenda ari babiri cyane, ari umugwi kugira bafashane, kugira umwe byanze undi amugarure. Tumvise amakuru y'umupfakazi yaje ku mucamanza afise ikibazo kugira ashobora gutunganirizwa. Ijambo tuzakuvugana ko ijambo ryerekeye kwihangana. Kwihangana ni ijambo rigufi ariko rigoye, ni ijambo ryoroshe kumva ariko kurishyira mu ngiro ni urugamba, ntivyoroshe. Uyu mupfakazi aje kuri mucamanza, Bibiliya titire batubita bavuze bati umugani umucamanza Garitani. Aravuga ati atamugisomwa ati hari ijambo ushaka tukura muri vuga riti kubibutsa kubabwira ko bakira byanse, ariko ntiratuvugana ikiguzi kiri mu kwihangana. Ikitegerezo gukora mu kwihangana si ukwihangana gusa, si ugusenga gusa. Urashobora kuba warabwiye Imana ibyo biriya, ariko hari ikiguzi utegerezwa kuriha kugira ushike ku nyishu nyayo. Muri twese turi hano nta n'umwe adafite ibyo abwira Imana cyangwa ibyo adakeneye ku Mana, ariko hari ikiguzi dutegerezwa kuriha. Icyo kiguzi cyangwa ibyo biguzi biratandukanye, nubwo kuko ibikoresho bitandukanye, ariko hari icyo dutegerezwa guhurirako. Ijambo rya mbere ni ukwihangana. Kwihangana hari ikiguzi dutegerezwa kuriha, hari n'imyifato dutegerezwa kugira. Uyu mupfakazi igihe cyo ku mucamanza kugira ngo ucire urubanza umukiza, hari ibintu nagiye ndegeranya yaciye byabaye kuri we. Yarafise icya mbere ijambo cyangwa yarafise kwihanganira. Uyu mucamanza yaramwihanganiye kuko igihe cyose yaba yamubonye, ariko nta nyifato mbi yagize, yaramwihanganiye. Urumva, urabizi abantu bakuze hari igihe bari bakomporta bitariyo, ariko we yaragize kumwihanganira mu gihe yarindiriye yuko acigwa cyangwa atunganirizwa. Yagize kwihanganira muri uyu muntu. Bwana sifiwe. Nigeze kuba mfise umwana yari yaje gukora muhira, ari umwana mutoya, hanyuma ndakaganirije numva nakana kataye amashuri, kayataye mu wa kane. Amva n'ikigomo mu mutima, basi ukoresha umwana yataye amashuri kubera ubukene kandi yifuza kwiga. Ndiyumanganya, urabizi ko hari igihe
umutima ntacyo tubwira ariko tukagwana nawo n'umaniro ahapekuye ndamusubiza mu ishuri ndamusubiza mu ishuri yaruciye ku masomo kumubaza aha tuvuga iginaruka kwifuza yamurese perezida asanzwe bari baturasiye mu Rwanda hanyuma we yavuye yiga amashuri hano arabandanya cyose kuvuga nyumba 10 kuko umwana yatasa munani z'ijoro misi yose nyumba 10 yaza kudodora atutamugurure twaryamye umugabo arambwira ati rero uyu mwana zo kuzana umuzukuru utazi muvuro kuguru kugira ngo bimuhira nakaraba tubona umwana umwigeme akajya kwibura abantu akarira akoma induru ngo twamwimye indya umutima wateye umwana ni wawe kutubika kutumwirukana warakoze ibishoboka byose agatima agaruka rero umusamara w'imbabazi subira kandi ugerageze kwenda gerageze ambera umwana ambera imfura arakizwa ariko gukizwa amashuri segonderi reka mama wacu araboneka cyo tujya Constantine nawe wa mwana nzi ko ari waje mama we yabonetse aje kumureka imbere twe twavuze nsaba gukora reka turamutanga turamuhanahana mbere Constantine umwana wawe aramujyanye acagira ikundiro acagira amahirwe yo kwiga ubu yahejeje kaminuza acaba umugabo afite kashi igihe nari umuhanga kwivuza banzanira ibifaranga urumva ntaziga gica mariage batatu bavuga ijambo nka papa niwe tuzi ko niwe washikanya aha kubera ntari nishoboye kugenda ndaruka audio ryaba iryo jambo ry'urubanza kugira ashobore kumushikira ndiko ndavuga iki kwihanga urabona umwana tatumupfana urabona umwana w'umwigeme agutahira gusaba umwana mwajyanye kugeza aho twakubwira ati vuna azuza n'undi mwana ariko ndavumiriya Imana ikigira iteka ndababwira Imana iratwihanganira kuri byinshi Imana yama yihoza mu gihe tuyikoreye amakosa menshi ntabwo iduhanira kuko bitubwira ko ikiri ku ntebe y'imbabazi impano imwe umupfakazi yari afite ni ukwihanganira abandi hari igihe tugera ahantu bikanga ukumva yuko uyu muntu wapi yaciye akagozi so kwitabyumva irabyumva ikintu cyambere cyo kutwigisha ni cereke ku binyifato yo kwihangana kuyihanganira urazi kurariza urazi kudepoza urazi gukora kumenya ariko bikanga dukunda kuwana n'umuhererezi ngene yaronse none anze kusa twateguye byose byo kuja muri excellence bakamubwira ati ntariko tuzi impamvu nyinshi navugiye hano umwana akavuga ati none papa warose amanota 70 byogenda gutekeho abantu sitoke cyadakikiriza mu mwana nireka iby'Imana ibyitashatse ntiyabishatse ga no kunye ibyitashatse bitabishatse rero kudagerageza aho muwitwira yiga kuko ntacika intege ntabone yuko kuko yarize avuga ati papa ntegezo kuja muri excellence koko ariga filima ahagarika ibintu byose agahagarika muri vakansi ni ukwiga nikaye papa uza muri kiniki najya muri excellence ikiniki nanjye kuba nejeje zo gukorera turategura nawe ntayasigaye barize yonyine iminsi twayijeje ati wa ntibikunda kubera impamvu zitandukanye rero ndababwira icyo nkora ubu ni ukumutuza agire kuraje yumve yuko no mu kirere ashobora gukunda ndababwira hari ibintu byinshi
bishobora kuguca intege mu buzima, ariko irakeneye yuko wewe wiga kwihanganira iyo Mana, kuko ntibinaniye. Ndakubwira Imana ntabwo biyinaniye, bijya byose tuyibwira, kandi unashaka wogira ngo ntiyabyumvise, ni ukuri itaba yarabyumvise kandi bibibona, ariko kuki ishobora kubireka ni ukugira wowe ikwigishe, bigukundire, wigwizemo, wige kumenya kwihanganira abandi. Ngenda kubwira hari n'igihe Imana ishobora kuzanira ikintu cyane umuntu ngaho impande yawe kugira kwigishe, agukuremo kutagira kwihangana. Ukiyumvira uyu muntu avugana Shetani cyane, bapfana iki? Ngenda kubwira wanashaka akabasenga, wanashaka mukaba musenga bikakuyobera, urumva kumbure kubwira ibintu bijyanye no kutihanganana bibanza bikuvemo. Bwana sifiwe. Undi yatwigishije umusuma ntiyakwiba, aza barakwigisha akubwira ati abasuma turacari bandanye dusengere kuko ntiturakiza. Rero umuntu hari igihe abashaka yuko kugira wihanganira abandi. Bwana sifiwe. Cyo cyambere. Icya kabiri, hariho umufatira ijambo, hariho kwemera kurindira. Hari abantu banyarutsa guhemukira chance rimwe bagaca bagirane bagaca bavamo. Urumva kwemera, urumva kwihanga, kwemera. Hariho kwihangana no kwemera, ukemera, urumva ko n'umunsi impamvu ukwiye kwemera iho itara tuba twarabivuye iyo tutemera. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.